Banyak orang ngentengaki solat 5 waktu, banyak orang tak ngereken urusan solat 5 waktu, seakan-akan jamin solat terima, seakan-akan ono wong sing jamin solat kita niki diterima, sehingga ndak kuatir blas solat niki keterima apa ndak, pantes apa mboten. Niki kelas kula mbek sampean. Wong sing gak sembahyang niki wis gak ono apike, Pak. Ojo dipercaya Mas yo janjine setengah mati nyundul langit, janjimu cuma ndak sembahyang, ojo didadekno apa-apa, Pak. Ada banyak apa yang dia. Pilih saya orang paling jujur. Kok gak sembahyang? Wallahi gak kira jujur, Pak. Wong nang pangeran gak jujur kok. Mati karo rakyat jujur. Ke pangeran dah bengal, ke pangeran lah mungkor, dek Gusti Allah letak gelem ngadep. Jadi ukuran orang ini ke selamat tak beceh tak beceh. Nah, congok solat 5 waktu. Dening solat kita niki mulai munggah setitik lebih sempurna, maka semakin baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.